Ovo je jedna lepa vežba da napravimo kontakt sa sobom, da stimulišemo svoja čula i da pokrenemo energetske procese, regeneracije i revitalizacije tela i uma. U ovoj vežbi koristit ćemo opuštanje i zamišljanje u slikama da bi te slike podstakle vašu maštu. Podsticanjem rada na sebi, stimulisanjem energetskih procesa u nama, mi stvaramo tlo za razumevanje sebe, svog funkcionisanja, svoga tela i dolazimo u kontakt sa sobom na jedan drugačiji način. Zato je važno da se udobno smestite. To može da bude sedeći položaj, a može i ležeći. Bitno je da vam bude komforno, prijatno i da možete da se opustite najmaksimalnije koliko je moguće. Sada kada ste to učinili, udahnite duboko na nos, izdah na usta lagano i nežno. Učinite to još jednom, a onda potom još jednom. I pokušajte da se opustite sa svakim udahom i izdahom. Nastavite da dišete u ritmu koji vam prija, nežno, polako. I dođite malo u kontakt sa svojom podlogom. Osetite vašu kičmu, karlicu, noge, ruke. I polako se opustite. Putovat ćemo kroz baštu nad kojom se vidi duga i tokom tog putovanja probudit ćemo u sebi razna iskustva. Samo polako i nežno. Ova vežba ima zadatak da stimuliše, opusti, umiri. I zato polako. Zamislite sebe kako stojite nedaleko od jednog lepog brežuljka koji se lagano proteže ispred vas. Ne previše strm. Zamislite da se nalazite u podnožju ovog brda, a prolećni pljusak je taman prestao da pada. Ispred vas proteže se duga sa predivnim raznim bojama koje se u luku protežu iznad celog brda. I baš ta divna duga spušta se tako da se njen kraj završava ispred vas. I baš na kraju te duge koja se završava ispred mesta na kome se nalazite stoji jedna lepa seoska torba. Pogledajte šta je unutra u toj torbi. Vidjet ćete da je puna semena. Neka ovo seme bude magično seme koje možete da bacate okolo i koje će da raste dok vi budete išli svojim putem. I počnite polako da se krećete napred prema samom dnu brežuljka. Zahvatite rukom iz torbe, uzmite seme i bacite ga na zemlju kao da sejete dok idete napred. I za tren oka primetite kako ovo seme počinje brzo da klija i raste sve dok ne procveta.
Zastanite za trenutak, pogledajte oko sebe kako raskošno cveta divno crveno cveće. Gledajte kako jarko crveni mak niče iza zemlje oko vaših nogu i kako pupoljci poprimaju jarku boju. Osjetite bogati miris crvenih ruža pored kojih prolazite i pored kojih se nalazite. Upijte to crveno cveće u vas. Gledajte kako se pupoljci crvenih lala otvaraju na jutarnjem suncu. I dišite mirno. I osjetite snagu crvene boje, crvenila svuda oko vas. Osjetite što je snažnije moguće snagu crvene boje. I dok hodate kroz tako jarku crvenu boju prelepog cveća koje vas okružuje, zastanite za trenutak i osjetite svoju fizičku prirodu. Prizovite one telesne senzacije koje vam donose osjećaj prijatnosti i uživanja. Prijatnosti i uživanja. I ostanite malo u tome. Ostanite u snazi crvene boje divnog crvenog cveća. Crvena boja stimuliše sva naša čula, obnavlja jetru i krv i pročišćava kožu. I dišite mirno. Sada polako nastavite da se krećete putem koji prati lagani uspon brežuljka kojim se penjete. I opet zahvatite iz svoje torbe seme i bacite ga uz put. I primetite kako sada već imate predosjećaj novog klijanja i rađanja cveća. Ovog puta narandžastog cveća koje cveta i buja baš tu pred vama. Divno narandžasto cveće. I odmarajte oči na toj poljani nepregledne narandžaste boje koja vas okružuje sa svih strana. Posmatrajte pupoljke i cvetove narandžastog nevena. Posmatrajte rađanje tananih latica šafrana i narandžastih pupoljaka koji se otvaraju ka svetlosti. Osjetite što je snažnije moguće narandžastu boju. I upijajte i uživajte u tom divnom cveću. A sada, na par trenutaka, dođite u kontakt sa tim koliko je važno i vredno što uopšte imate mogućnost da kontaktirate sa drugim ljudima, koliko je važno da postoje ljudi u našem životu i koliko je ta interakcija sa drugima važna. Prepoznaj tu svoju nezamenjivu sposobnost da možeš da imaš kontakte sa svim ostalim ljudima sa kojima deliš ovo mesto i vreme. Ne zaboravite da dobijate mnogo kroz druge ljude, da primate i dajete i koliko je to važno. Još jednom udahnite duboko i osjetite tu lepu narandžastu boju kroz divno cveće koje vas okružuje.
i dišite mirno. Narandžasta boja obnavlja pluća, štitnu žlezdu, kosti. Uživajte dalje u svom putovanju i sada opet kroz seme koje bacate osjetite jako, oštro prisustvo žute boje. Posmatrajte suncokrete kako niču i rastu snažni i visoki i kako žuta svetlost isijava iz njihovih latica. Pogledajte te divne suncokrete. Posle njih nastavljaju se narcisi, polje narcisa i osjetite kako nežno vas dodiruju njihovi procvetali vrhovi. I dišite i osjetite snagu žute boje. Nastavite lagano napred i osjetite lepotu i miris žutih ruža. Uživajte u žutoj boji, u žutom cveću. Pogledajte njihove nežne latice koje se otvaraju baš tu pred vašim očima. Slobodno bacite još semena da procveta i buja sve što je žuto. Otkrijte i drveće sa plodovima žutog limuna koje raste i zri pred vama. I osjetite što je snažnije moguće lepotu žute boje. Osjetite žutu boju i na trenutak zastanite i budite zahvalni na svojoj sposobnosti da budete odlučni, da se prepustite promenama i da donosite odluke koje će vašem životu i životima ljudi koji su vam bliski doneti ono najbolje. Pogledajte svo to divno žuto cveće, drveće, plodove. Opustite se i prepustite osjećaju zahvalnosti na promenama. Nikada ne zaboravite da se pravi razvoj uvek dešava kroz neku promenu. Udahnite duboko, izdahnite na usta. Ostanite malo u toj žutoj, divnoj žutoj boji. Žuta stimuliše limfni sistem, creva, pankreas. Kombinacija žuto-zelene aktivira timus, stimuliše mozak. Upijte žutu što je jače moguće i nastavite da idete dalje uz brdo prateći dugu dok stignete do sljedećeg dela ove divne planinske bašte. I ponovo zahvatite seme iz torbe i dok držite to seme u ruci i bacate ga okolo, osjetite duboki mir. Onoliko koliko je moguće u ovom trenutku. Osjetite kako bujno zelenilo počinje da raste. I posmatrajte potpuno novu travu i izdanke na polju deteline kako niču pred vašim očima. Osjetite sveži miris zelenih borovih iglica. Gledajte kako zeleno lišće sa krošnji i jasena treperi na nežnom povetarcu i presijava se svuda oko vas. A sada osjetite kako pada i nežna lagana prolećna kiša. I dok vi bacate okolo još magičnog semena da bi zelenilo bilo još bujnije, osjetite sigurnost prisustva života i svetlosti koju nosite duboko u sebi.
Osjetite sigurnost prisustva života i svetlosti koju nosite duboko u sebi. Vreme je da stupite u kontakt sa zdravljem svoga tela. I zato okruženi divnim zelenilom osjetite kako duboko u vama raste snaga. I osjetite što je snažnije moguće. To zeleno bilje. Osjetite mirise, lišća. Što je snažnije moguće. Zeleno stimuliše i balansira hipofizu, izgradnju mišićne mase, uništava bakterije. Osjetite snagu svoga tela. I upijte što je moguće jače zelenu boju sebe. Nastavite svoje putovanje sada dalje do sljedećeg nivoa zelenog brežuljka, bacajući dalje seme sa osjećajem zahvalnosti, plavim zvončićima koji niču oko vas. Primetite kako ste ispunjeni osjećajem plavetnila svog tog plavog cveća koje buja na sve strane. Osvrnite se i pogledajte busenje plavog jorgovana i bacite još jednu šaku semena iz kog će nići i drugo plavo cveće. I pogledajte raskošno bujanje plavetnila. Zastanite na momenat i pokrenite svoju sposobnost samospoznaje. Primetite pored sebe vodu, možda neko jezerce, reku, koje je okruženo bujnim cvetovima plavog irisa. I pogledajte u tu vodu i vidite kako se plave nijanse irisa preslikavaju u vodi u punom sjaju. Pogledajte u tu svežu vodu. Priđite i sagnite se, popijte gutljaj. Osjetite zahvalnost što možete da prepoznate energiju i prirodu sopstvenog bića. Osjetite taj kontakt sa sobom i prizovite mir. Neka plava boja donese mir. Kada zatvorite oči pre spavanja, stvorite u sebi osjećaj mira, potrebe za snom, koje će da obnovi, odmori i revitalizuje vaše telo i vaš um. I osjetite snažno ovu plavu energiju. U njoj je intuicija i saznanje koje će se uvećavati i jačati sve više i više. I osjetite što je snažnije moguće ovu plavu boju. Plavo stimuliše epifizu, gradi vitalnost i služi kao blagi sedativ. I zato osjetite što je snažnije moguće plavu boju i pogledajte svo to divno plavo cveće. Plave zvončiće, plave irise, plave jorgovane. Udahnite duboko
Izdahnite na usta. I dišite u ritmu koji vam prija, mirno i nežno. Polako nastavite da pratite dugu putem ka vrhu. Zahvatite još semena iz torbe i bacite iz njega da naraste prelepo polje ljubičica oko vaših nogu i stopala. Učinite to i obratite pažnju na lavandu i ljubičice koje rastu pred vašim očima. I prepustite se celim bićem ljubičastoj boji da vas obuzme. Osjetite što je snažnije moguće snagu i lepotu ljubičaste boje. Posmatrajte i dozvolite svojim očima da ih ispuni ova boja na najvišim predelima bašte. Seme koje ste bacili je seme iz kog će beskrajno rasti ljubičasta boja. Pogledajte te divne ljubičice, lavandu i cveće ljubičaste boje. Sagledajte sada svoju sposobnost da stvorite pozitivne slike u svom umu koje će vam omogućiti da u svakom trenutku imate izbor da se menjate na pozitivniji način. Osjetite što je snažnije moguće tu ljubičastu boju, jer ljubičasto regeneriše slezinu, smiruje nerve, smanjuje osjetljivost na bol, leči. I osjetite tu boju i ostanite u njoj malo. Sa ovog nivoa bašte pogledajte u nebo i ugledajte čistu sunčevu svetlost. Zamislite sunčeve zrake kako padaju na celu baštu kroz koju ste prošli. Popnite se sada na sam vrh brda i pobacajte svo preostalo seme oko sebe. I onda uživajte i gledajte kako oko vas prelepo i raskošno buja bezbroj belih ruža. Bezbroj belih ruža. Osvrnite se i primetite da su tu i prelepe bele gardenije i orhideje koje rastu svuda oko vas. Divne bele gardenije. Na drveću svuda u bujnim krošnjama procvetali su beli cvetovi trešnje. Osjetite sada veliku radost jer su sve ove boje i mirisi koje ste vidjeli i osjetili u ovoj prelepoj duginoj bašti sastavni deo vašeg bića. Taj kontakt sa bojama i oblicima predstavlja jedinstveni sklop životne energije. I svi aspekti vašeg bića vibriraju kada su u pitanju različite boje i energetske frekvencije. Sve životne boje i energije traže od nas da ih prepoznamo i uvažavamo. Zato učinite to. Postanite potpuno svesni lepote života i ljubavi koja vas okružuje. Osjetite snažnu belu boju kroz divno belo cveće koje vas okružuje. Bela boja sadrži u sebi sve druge boje,
Ona motiviše čoveka da funkcioniše kao izbalansirani spoj ljubavi, smirenosti i pozitivnog raspoloženja. Ostanite malo u tom osjećaju. I dok lagano krećete da se spuštate sada nazad niz svoje brdo, ispunjeno životnom energijom, i prolazite ponovo kroz ljubičasto, plavo, zeleno, žuto, narandžasto, crveno cveće. Stvorite u sebi osjećaj da možete uvijek da se vratite u ovu svoju divnu duginu baštu u bilo kom momentu, kad god poželite. I svaki put kada se njoj vratite, doći ćete u kontakt sa nečim novim ili možda bar na nov način. Važno je da se razvijate i napredujete u svim aspektima svog života, jer i svet oko vas se menja na bolje i postaje lepše mesto. Udahnite duboko, izdahnite na usta, uradite to još jednom, udah na nos, izdah na usta i lagano i nežno vratite svesnost u prostoriju u kojoj ste, u prostoru u kom ste. I kad budete bili spremni, otvorite oči. Vaš mali put je završen za danas. Želim vam lep i prijetan dan. Ako je noć, mirnu noć.